Рифат Муртазаев родился в 1946 году вдали от Крыма, в деревне Верхний Волынск Сырдарьинской области, но всю жизнь испытывал глубокую связь с родиной своих предков, с селом Чургуна Балаклавского района. Рассказы родных были наполнены воспоминаниями о жизни в этих местах, счастливой, но порой и нелегкой. Улар аннан шықайкенде элеваторны келіп, шу бүйік онлара элеватордан боғдайы темнеме алып тұрып, яңғаны миле теміздеп, арқасына қойып тұрып, чорғына барып тұрып, ауылы жетіп, ашылтын өзлерін қоршалай. Уақытта жаяв кетедім деді, потіклерім omызыма қоядым деді, жыртылмасын деп. Сон кеген сон бір апталары аяқларым тепее төкілеп деді, шишеді аяқларым деді, жаяв жүріп деді. Накануне войны отец Рифатбея, работавший токарем, получил серьезное ранение. Оставшись в селе, он стал помогать солдатам. Bu Ақярда ФЗО бітіріп, морзаводның ФЗОсын бітірген соң, анда Ақярда çalıştı şu zavodda. Lemsiler келгенде бомбалағанда, şu бомба убежище деген ере қачача қойған вақты, şu стружка аяғын кеседі, қан дамырларын кесіп, неме қалады, кәсіді бізе. Анауынан да ол женге бір кеден алынамай. Ақяр оборонасында ве Ақяры алacak вақты, şu Çoruna koyundan орудие ура сапунгарайы. Лемселерді ұрғанда бір тарата ұралар bu koyu. Son vaxtı babam Kastel'de olsa da şu Sovet ordusunun artilleriyski animelerini akkumülatörlerle zaryat etmeye yardım eteken, koltukteken Ақяр Korçalov vaxtında bir matros yaralana ve kala. Ular onu alıp demeye çardağa kirgizip anda уже yaşaydılar. Aşağılarında Лемси офицеры yaşay eкен. В страшные годы войны удалось спастись и его матери со старшими сестрами. Их едва не угнали в Германию. Anam dayısının adı Abdurrahman. Karbam adı İsmail. Староста vardı koydu, var eken. O kele Karbama da ayta, İsmail ağa, bu kadar kızları Germaniye'yi verecekler. Sizin de kızlarınız var. Son Karbam degen, ne yapmak gerek de şu balları korçalamak için. O degen Abdurrahman Dabrovolis formasını giyse, ben ona teklif ettirdim bu kızlara Süre instansiyasına alıp gitmek. O yolda o özü bile ne yapacağını da saklap kaldı. Şunu daim de alıp gite, yolda dağlar şekireler bular. Dağlar saklanarlar, lemseler ular kıdırıp da bitkence kendi vagon kite Germaniya. Anamlar sakkala. No, daimi forma giygen için ona 10 yıl verilen sırok Irkutsk türmesinde oturup 53. senesi ondan kayta da. В 1943 году родители Рифата Муртазаева создали семью, но насладиться счастьем им так и не довелось. Депортация обернулась для них борьбой за жизнь на чужбине, в Средней Азии. Babam, bitam, iki kardeşi ve anam bir toptan yaşadılar. Ular Verkhnyi Volynsk'da. Anam, analar çiftler Akkurgan'a. Ular anda tez vakti Allah'a can verdiler. Babam uçaska nemetken son toku çalışkan uçaska vergenler anda yibirler işlemeye. Ve anlar işte payok alıp şu bitam, anam, emcilerim ekemcesi yanlarında Karbam cenkte. Birinci cenk Mirovoy Vayna'da iştirak etkenden son buna ikincisine gitti. Nerede Karbam defin olungan, elek olungan ondan haberleri olmadı. Evçiler kurganlar ve kamıştan onu bakıp ben mektepte okuganda aklımda şu yağmur yağsa tıpır tıpır tamnaydı da kamış nemesinden son legen koyadık. Son kıdıradık niyerde bir töşecik yaysa da polsuna vakti pol yokturdu. Toprak üstüne mal bokunu alıp da ayarlap onu dezinfeksiya yaptırıp ana koyup durup olsa yatadık. В 1966 году семья Муртазаевых переехала в поселок Пахта близ Ташкента. Тогда в их семье уже было 4 детей. Здесь Рифат Муртазаев окончил школу, а в 1970 году в Шымкенте окончил Казахский химико-технологический институт, получив специальность инженера-химика-технолога-неорганика. Работал на шымкентском заводе фосфорных солей, где прошел путь от должности аппаратчика до начальника отделения. В 1971
1951 году Рифат Бей женился на Месуде Усеиновой, которая подарила ему 3 детей. В 1976 году он впервые приехал в Крым. Anam aytqanda, senin sen kızılçık getir balam ve koyumuzdan çokraqtan su getir balam. Ondan sonra bir kere daha geldim. İki doğmuş ağam Dimitrov'da oturar. O bana koy soyup bağışlagandı da çanta alıp durup demek. Onu etini getirgende Kırım'dan kelgen koyun eti dep soy sopa dağıtıp komşulara verip herkes çorba pişirip kokusu başka türlü dep demet ediler de kuanıp. В 1984 году Рифат Муртазаев принял решение вернуться на родину вместе с женой и детьми, но Крым встретил их очередными ссылками. Dağıskoy koyundan tapla satılık ev. 2,5 aydan sonra bizi gelip 12 sentyabr günü çıkardılar. Hepsini tutup aldılar şeyleri. Ondan sonra gittik Uvarov koyunu, Leninski rayon. Pritsya kolhoz propiskam olmasa da beni plottik edip firmalarda aşlavları remont yapadım. Anda 2 ay ondan 130 kumuştan aylık aldım. Mada andan da gece gelip bize demettiler ve 2 hafta srok verdiler. Biz andan kitap işte Krimski'ye koşup gittik. 84. senesi dekabrda koştuk. 89. senesi oturduk Krimski'de. 89 senesi Ağustos ayında koşup geldik Kırım'a, Karasu Bazar'a. Удалось вернуться на родину и родителям Рифата Муртазаева. Не имея возможности обосноваться в родном селе, они каждый год стремились к местам, где родились. Ana babamız birinci koydaşlar көрüşü keçirilgende, ona kol tutkandık, yardım etkendik. O Kazım Ağa Asanov'du. O da Çorgunalı. Birinci koydaşlar көрüşü 96. senesi keçirilgendi. Sonra onu teşkil etmeye özüm intilgandım. Bir 4-5 kere onu keçirdik. Baylık bu toprak, aziz toprak. Hepimiz benimce baba toprağına yapışmak gerekmiz ve onu andırıp bala-çağımıza aşlamak gerekmiz. Düşündüğünde her bir adam öz ana toprağında kıymetli insandır. Onun için oğlumuzun Balaklava türküsünde Balaklava rayonun koylarının adları anla da oğlumuz yırlay, bize kuvanamız.